Luister nou. Die bomsquad het gister wou werk. Bring hy brandewyn vir ons. In vierde plek, in die tweede laaste plek met 150.1. Dis eerder 50 weer. Hoe naby is dit? Dit is baie naby. Is Mariesburg. Dis een vis. Een vis. Dis 150 gram. Ja. Dis daai wat laat val het. En luister, dit is nog nie Luister na die volgende een. Ja, 154.56 is Witpoortjie Bowling Club. Hey! Tussen daai drie is twee vis. Twee vis tussen drie spanne. unreal, hè? Dan in die tweede plek. Luister nou hierso. Met 155 kilo's. 155 punt. Jy moet hom onder vashou. Hy moet onder ja, hy's nat. Dit's 'n bietjie Is pakkets. Hey! Ons het hom! Ons het hom! Lekker sappie. Dit is 400 gram. Verskil. 400 gram. 400 gram. Ja? Ja. Wat dan? Semi. Heel sit. Hy het 200 gram te veel. En die 1.2 kilo's between. Los Miller, dis ons troppe van jou Miller. En dan in die eerste plek Ek dink is chatters. met 389.88 Hey! Mariesburg. Kom eens op.